Kule video sobe senza le jacket, hood jacket. Muthi into othanda ufundo uyenza. Ungahlala ubukele ividiyo ya khona uzofunda ukwenza le jacket lena-ke. Ngisebenzise u-2 mitha la ile dwagu le. Idwagu yokuthuka ama-jacket. Yama-hood jacket yona. Ishoda yami iwu-8 kodwa la ngisebenzisa u-9.5 inches ngoba angifuni ama-shoulder ahlale kwi-shoulder yami. Ngifuna ibe inkulu i-jacket. Mase lapha ngayehla ngo-1.5 inches kodwa uma uthanda ungasebenzisa ama-shoulder measurement ojwayele uwasebenzise, inkinga ayikho. Kuwohluka iy'tayela phela lezo ofuna ukuzenza. Nawo umqala uvule ngo-4 inches, owasemuva ushona ngo-1.5 inches, wangaphambili ushona ngo-4 inches. Uzodweba-ke umqala wakho. Le ndwangu njalo ngiyigoqile le ndwangu lena. Ngigoqile la ngidweba mase uyadweba-ke lapha u-shoulder line wakho lapha. Laphana mase kayehla i-armhole depth yami o-8. I-armhole depth yami o-8. Mase ngadweba ulayini ngizofaka la ifomula ye-armhole depth. Ngokuthi mhlawumbe wazitholakala kanjani ngizofaka. Ngizobhala lapha uzobona. La ngibhale khona uzofaka ama-measurement yakho base uyayenza nawe. Laphayana ngidweba ubude bejakhethi yami. Ijakhethi yami uwu-23 inches ijakhethi yami. Laphana i-bust measurement yami ngiyidivayide ngo-4. Bese nga-add u-3, ubuthanda uwa-add u-4. Ngifuna phela ibe free, ibe nkulu ijakhethi yami yabo. Ijakhethi vele ayikho fitted. Le ngiyenzayo mina ngenza le nkulu base ngiyayehla into efanayo nalapha ezansi. Laphayana u-chest line wami ngizodweba phela uvuleka kwi-armhole line lapha. Yabo. Ngidwebe ne-armhole line yangaphambili. So i-front ne-back le ngiyidweba. So ngiyaxolisa ukuthi u-choker awubonakali kahle. Yiyo-ke le iphethini-ke. Lapha ezansi ngigcwalisele ngo-half we-inch. Ngizohlanganisa ngayo ngisazofaka i-band le i-ribbing laphana ezansi. Lapha e-shoulder ngigcwalisele ngo-half we-inch. Half we-inch lo. Bese ngiyazi ukuthi ngiyigoqile nale ndwangu enye futhi ngizoyigoqa. Ngizofuna ukusebenzisa wona lo phisi ukuthi ngisike uphisi wangasemuva. Yabo. So ngiyigoqile indwangu. Ngiyasika i-on-fold. I-on-fold le ndwangu lena. Ngiyasika-ke la. Okay, i-back yophisi wangemuva nawo lo
wangaphambili umqala wakhona uthi ukushona kakhulu ne-armhole yakhona ithi ukuthi ukuvuleka kancane. Ithi yabo wangaphambili lo wangasemuva-ke yibo labo phisi abawu-2 bejakhethi. Ophisi bejakhethi lana ngisika imikhono yami la. Yabo le ndwangu ngiyigoqile ngizosika yomibili imikhono la. Into engizoyenza ngizoyehla ngihle ngo-5 inches ngadweba ulayini. Dweba ulayini. Bese-ke ngiyadweba ngehla ngobude. Ubude bomkhono wami u-22 inches kusuka kwi-shoulder kuya lapha kwisidlakala, u-23 inches for iy'galo zami. Yiyo le nto kade ngiyibanga lapha sekadweba ulayini. Okay. Yabo la shuthi ngi-edile-ke la ngimejile laphana u-armhole wami. Nga-divide-a ngo-2 bese ngabeka laphana. That engiyitholayo. Ya. Bese ngiyadweba nje ulayini la otshekile kanje ngoba libona nani. Dweba ulayini otshekile kanjena. Yabo lapha ezansi ngigalile isidlakala nga-divide-a ngo-2. Ya ngima ku-6 ngoba ngifuna vele sibe sikhulu. Ijakhethi vele lana i-hood jacket. Bese nga-add-a i-sewing allowance. Nawe uzo-add-a i-sewing allowance lo oyithandayo. Bese ngiyahlanganisa-ke. Bese ngiyadweba nje i-shape engathi u-S laphana. Lapha ezansi ngidweba u-half we-inch lapha ngisazofaka futhi la ama-cuffs. Thina yabo sengiyawusika ngakwi-part nendawo laphansi yabona ukuthi mibili. Hhayi lana-ke sesenza isigqoko la ubude baso ungayenza ube u-15 or 16 inches. Mina ngenza yaba u-15 lapha u-11. Shuthi la angithi uthola lo layini oshona ngala uzomaka phela i-front ne-back on-fold umqala wakhona uvuleka kanjani mase uyothola-ke lo oshona ngapha ulayini. Laphana bengimaka i-part nendawo yalowa layini lo ongaphezulu nowezansi. La ngithe ngimaka u-15 so ngifuna i-1/3 ya-15. So shuthi lo layini uzo-divide-a ngo-3 base uyathola. So 50 divided by 3 ubani u-5. Yingakho ngima u-5 laphana nginyuke ngo-2.5 inches. Usuyadweba-ke i-shape yesigqoko sakho yiso-ke i-hood la yakho-ke. Yabo uma uthanda ngapha unga-add-a-ke mhlawumbe u-1 inch uma ufuna mhlawumbe ukufaka i-casing kodwa mina angizuyifaka i-casing. Laphana ngaphambili phela kwesigqoko. Ngithi yabo ngidwebile lapha i-shape. Nawe uzodweba i-shape ekanjeya lapha ezansi. Laphana eceleni la ngidweba khona umugqa uzophuma nge-half we-inch ngakhona. Bese uyadweba-ke. Mase uyasika. Ngidile nje i-sewing allowance encane. La ngisika ophisi abawu-2. Ngisazosika abanye bawu-4 phisi bala.
owu-4. Laphana la okuvuleka khona isigqoko ngaphambili kwesigqoko ngi-edile nakhona i-allowance encane ye-casing. Uma kuwukuthi mhlampe phela ufuna ukufaka intambo, kodwa le jakhethi yami angiyifaki intambo. Yabo le ndwangu ngiyigoqile, so u-8x8 uma uyigoqile eyephakethe. Okay, iphakethe leli langaphambili. Lana nginyuke ngo-4 inches la eceleni nginyuke ngo-4 inches. Nawungaliyeza phela lo othanda usayizi wephakethe. Mase lapha phezulu nginyuke u-4 lana. Le nto engiyimakayo u-4 la, u-5 la ngimake u-5 angithi yabo. Mase uyadweba-ke ulayini. Uma uthanda ungakudweba oqondile noma udwebe ongathi ugwegwile nje, ongathi uyikhefu. Ngidwebela okuqondile. Bese kuyasikayo yilo-ke iphakethe lami leli. Iphakethe lami leli uzodinga-ke le ndwangu okuthiwa i-ribbing neyabo le okujwayele ukuqedelwa ngayo amajezi lawa kanje. So uzobona-ke nawe ukuthi i-stretch-a kanjani le nto ngoba ayifani phela ukudonsa iya-stretch-a. So mina ngijwayele ukususa u-4 noma u-5 inches ku-waist yami bengiyisika. Ngiyisika ibe-3 khona mase ngithungile izoba ubani, u-2.5 inches. Ngisikile-ke ilokhuzi yala ama-cuffs. Ividiyo elandelayo sobe sesithunga-ke.